Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Dewo Made Indra, ring sejroning siaran persnyane mausang, kasus positif COVID-19 mawawo malin 6 diri krama WNI, sani kali diri pinaka pekerja migran Indonesia utawi PMI, miwa sani petang diri wanta transmisi lokal. Manut Dewo Indra, wilangan akumulatif pasien positif COVID-19 ring Bali menaos 394 diri. Akehan sani imported case pemekas para PMI saking dua negara sani mewali budal ke Bali. Nanging 166 keni virus sangkaning transmisi lokal. Sajeroning nes kasus transmisi lokal mewanti-wanti krama kaptiang mangdes tate iling tur trepti sajeroning margiang usaha nambakin pengelola pandemi COVID-19. Dewa Indra taler nyinayang gatre anyar untuk pawawa wilangan pasien sani kenak wentan 6 diri WNI, ipun wanta kali diri PMI, 3 diri non PMI utawi pelaku perjalanan dalam negeri atau utawi PPDN, miwa sani mali adiri saking transmisi lokal. Akumulatif pasien sani kenak menados kali tali 103 diri, wilangan pasien positif kantun muliang perawatan utawi kasus aktif wentan 107 diri. Sane wentan ring ketiga rumah sakit, miwa gena karantina ring Bapelkesmas, UPTRS, Nyitdah, miwa BPK Pering. Rindra Devita, Bali Pos Nguningayang.